Hello everyone! Magandang araw sa lahat, maadjong adlaw ninyong tanan. Unsya nag-andam na day ko guys para sa among paningudto. So magluto ko ron og chop suey para sa among lunch. Pagabot sang bana nakapalit si og blood pressure monitor. Nagpalit mi guys kay medyo elevated akong blood pressure. Nasad mi family history is hypertension. Unsya gitry na mo sa among bana among blood pressure so far okay man pud. Kay sa ilang giingon prevention is better than cure. Unsya after lunch ning gawas na pud nang bana idya na pong giatiman balik mo ang garden. Unsya pagkahapon nang gawas na sad mi sa among bana ning adto na sad mi sa among favorite lagoon for our daily walking guys. Unsya lingaw kadyo kay kada adlaw lahi-lahi jud imuhang makitaan. Ja for today nakakita mi og eagle. Ja nasi siya naglupad-lupad around sa lagoon, nangita siguro na siya og pagkaon. Amazing kadyo kay makakita kag eagle bisag di ka adyo lasang ag lugar. Anja pagkahuman nag-shopping mi karijut guys, anja nang hapit mi sa fish and chips mo na lang ni among panihapon aron di na mi magluto. This is our vlog for today guys. Don't forget to follow our mini vlogs every day and see you again next time.